morning abantu abo muherereye hariho hose mu mpera enye z'igihugu. Muri iki gitondo rero nacyo kituziriwe kuzagusegura amakuru ya siporo tukava ino zingo. Yes, tugiye guhera mu Rwagasabo tugiye guhera mu Rwagasabo ariko buranga gazanuza za Burundi ndo zaba ugwakabase nazo kugira ngo yoto imacinga indi nayo ikaba ugwagasafuriya uco. Yes, rero nacyo bituzanye reka twimanukire muri football ya kipe no yarayinya imosozo. Umunsi w'ejo rero ikipe ya Rayon Sport yaraye ikupise ikipe ya AS Kigali igitego kimwe. Mbese ubwo sinduko navyita iyo rero yatiza kose kamwe abantu babibagiwe ibibaye ngo bomyamerani. Ejo rero amusore bitatangiye guwanje watanze pass uramupeta zumupira amusigara kuvuga ngo babakiciro mu. Yes, ubwo rero ikipe ya Rayon Sport amaze guta AS Kigali igitego kimwe. Nimba nabarakari gari ryagonze cogajuru, nimba byaragenze ute, nimba nabarakari ubwo nawe sinzi ukuntu wabyiyumvisha. Irere ikipe imaze imikino ine imaze gutsindwa ibitego 12. Itsinda agatego kamwe muri match abafana bagitari ibintu uko bibona. Ndabishoboka kwibagirwa ko babatsinze ibitego 40 muri match imwe ikabira gisibije. Yes, aho dufereste ikipe ya Rayon Sport amakuru amusanze yose ngo gifashe gute amakuru ya Rukiro Sinyazi amakuru ajya mu handi mu ciciro cya kabiri mu ciciro cya mbere mu ciciro cya kabiri Sunrise yo ya kipe numva irakomeye ngo Sunrise abakinnyi bari kurara kugira nabonye bari gukora imyitozo nimba ari mu kimwe ho bafasi Gapingane